Ia falu kami fefu wai bade de so aya ya ita Yesu Keristo fa umasi lo walangi ama ba fa abosta gehehani amoni ia duhu ama ina ba talifusani umasi ba ke Yesu Keristo o wai ami fefu ya ahobu salom tasuno lo walangi no ya bele mana ita ya nau eno soda ihugi ma adre ba tenga beraba atule dada hasabale beraba akhede lo walangi Tago mali lo walangi ni ange kanusida te hale moroi bazura Timoteo saga faza efa ngabua siwalu irugi feleena Timoteo sifofena faza efa ngabua siwalu irugi feleena da ubaso kheda imane tago mali lo walangi Le sabar moguna ba mamahaboto adre ba follow walangi adre ba moguna mana gofu hezaia ba note fabu ukhania ba auri ia ba fa auri dania sidru da romali adre ba no sinangia tafona hamana ba da sama eregesi de dema ba fa sedraga menoma dena walangi sauri adre sangorifi ni hafefu ba ofena zamati adre da ewa ekhera baba da fahau ira bayamu ositengaga drauga niha me onomatua na drauga ya dumaduma drauga bazamati bahuhuo baba buabua baba omasi baba mati baba ohau-hau irege sodra o babai bato bo basosura babai bato ba magau tede ba famahal bai ositengaga game ela adre si so badedeu ni beekheu baba maele adre melatu fahagau tanga satua adre da etere tedeu da efatoutou ena oroma ba atedoume ba kherafefu fagi hebisa da uga ba he ebisa ba mahal adre bai bahali da na o da ba orifi da uga abo samodrongo adre khe iku gida babaso tago mali lo walangi mangadra ita masuno da uga Yehova lo walangi ni amoni baba ibu ada deu silemo itu fakhema ya aga banua me adre samati khema no ofodrogo ono masia da aga bazamigu sino matalui ba igugi ma khe adre no ebua mana de khema medrua mana no mabaso dago mali lo walangi adre ba o masiga mangi renusi ia ada ba matowa da aga badangau so aya bekema ba hono de fa bele ba fatua so gehehani amoni ena aboto badade madago mali adre irege tola mafalua ia baba aurima bongi ba ma atua genonimo adre so aya baba ma ema tago mali adre ahono saidedema me badangau soda aga bade Yesu Keristo no mangadega yado ama ina ba talifusen yo masih ba ke Yesu Keristo tago mali lo walangi ni basogu adre surabaulo da Dimoteo ba sura Dimoteo adre la fotoi ia sura fokubaloi adia bere mesura adre ibe evaulo khegubalo me bagina tada Dimoteo adre samasa kubalo ia babanua ni Keristo ziso banefeso bahadia ia ni faha evaulo ia ena io Dimoteo adre ba ena ifa emagoi babanua lo walangi niku baloinia sidunia natabaso yo tagai ayati sara bafaza efa adre ifangelama baulo Dimoteo adre baza mahau selungu i adre ke Dimoteo ena ya ia adre samasa enoni lo walangi sidudu mangelama ia baza mahau selungu ba ena ege igogoge fefu banuan ya Keristo niku baloinia ena ebei elungu Io tarai ayati sara da natabaso mana irugi
ayati telu basi mana gay bayati efa irugi mana ayati fitu bada yo pakha Paulo ke Timoteo wa dozi samati ke Yesu Kristo adre note efal ia bangawale ku ya bangawale nogo ni be eni hagulidana ba medua mana ba takhyul nenek moyang yo wada bangawale gamai dola sileboto tahu daa ama ina batalifusa nyo masio baka Yesu Kristo i amenesi Paulo ade i hewisa ia gamuata wa augi genoni lo walangi maga muata wa augi zamati ke Yesu Kristo te baisile tau khega da e ita samati me famati baka Yesu Kristo ade le haibana tamane samati dao obolele do bagosali obolele do bapea le abana hadrege da tetapi hebisa iai wo amwa taiga wa auhi samati adre ke lowalangi pertama si bai imane bangabua si fitu igugi walu babai tehe gamai dola sila boto adre faya adre bafa mahadra uge babolo ke lobalangi le sabara moguna ba mamaha boto adre bafolo ke lobalangi adre ba moguna mane gofu hezaia ba note fabu ukenia wa augi ia bafa augi dania si duhu dago mali adre ba no sinangia tafonaha mana ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Kristo ifahal Timoteo ade Paulo wa te baisila baba augi samati adre alua khera baba mama haya ira babolo ke lobalangi da apa pertama tengah asala tamane no mamati da ke Yesu aben le imane badaa tafamaha ita babolo ke lobalangi niha bagulidana imane asese la famamaha ira dalipoto ya iwa badana latihan badani baimane latihan daa lehauga moguna iwa tetapi famamaha babolo ekhelowalangi iwa bada eso guna bazisadro fa augi bafa amoguna nia iwa bada he baba augi ia ba irugi mana baba augi dani jadi latihan da azite baile tafalua tafamaha ita babolo ke lowalangi hadia ini famamaha da bada pertama Bapak Ibu tafamaha ita baba mehali baba malua hori menoto balita samati ke lowalangi ya itare ni hasiboho nota tema bangeheli mogoi ke Yesu Kristo bana sidru samati ke lowalangi ita ade maka te baisile tafamaha ita tafamaha baugida ade baba mehali ngawale sileseri tafamaha ita babodrei ngawale sogoro lowalangi muguna si baik dadai Bapak Ibu hadia ber asese mana tarong asese mana taila mai bagosali tetapi dah halewasa tukang selingkuh asese mana obole besar Bapak tetapi dah mana halewa bolimo agonia hebi saya baba mamaha baba meheli hoga adre
ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Keristo da ani adrenia iwa ke Timoteo adre ena ya uga enoni lomalangi elauda ba famaha fahal banuan ya Keristo ni kubaloima adre baba auge zamati ama ina batalifusa si dunia te beheli ngabala zile suhi adre te beheli ngabala zile moadu adre na baka babo ngapato ni Keristo ia dazi sofa hasarade tenga faudusa ziso bege fonga bato ni Keristo da adenia fonga bato ni Keristo berarti na lawa monga bato ni Keristo adre si soba da fa omasi ba fahasara dod bahana ba itageta ila dania sobo ngapato habe nasi ule wongi banola fama la fakarai sinabura abai radio sitekiko batinga hada itaria manasoni ilada fabali batee ai fada fabali nomo ama ina batalifusa ya ita samati obala bagosali imane badalu abene hadregeda tetapi hebisa ita baba mama haya ita baba meheli ngabale zile omasi loalangi kedua baba mama babolo loalangi ade ya ada na nota beheli hoge tabeheli sila seki iada tafalua zomasi loalangi daa baba mamaha folo loalangi tafalua hadia zomasi loalangi iwe kada megeni baso fana huo ena droto da adre tatehe loalangi tabalia ia fangena satul da ia folo loalangi hevisa ita baba malua somasi lowalangi baba orida ade tatu te berege ba pribadi da ya havena babo ngapateda havena baz dalifuseda havena bazifalazi omoheda havena balinkunganda bagosali bapanua hadia siduhu solo somasi lowalangi ita na itaria somane da ni tubu ni hapanua ama ina batalifusa soni hada hadia burger la tubu ni hapanua habal tubu ni burger gamwata ba moi bo sabagosali hadia gamwata da sara asese da le perasaan hebisnya le perasaan ada basi lalu adre asese sok karaoke no ala ya dana na meno da na fa fe palu lala na bakaba gang so iya bayo tagai palu lala sitabai igugi palu lala sitabai karaoke tapi no ala ya da tapi so sonas bai tareso ni tumuni badal hadia ber ibo kai karaoke nia yo tagai basi walu basi bongi igugi basi 5 pagi la tumuni ni ama ina batalifusa sona sada la fakishi bai de donabura he habanola zima tonga lito bala fakuru nabura hebi saya molo asoma silo balangi hebi saya bamalua sisaki tadrabaya ita adre samati ke loalangi imane bada mifamaha ami babolo ke loalangi habaga talau dah hadia dania mahemolu tenga i otagai iada i otagai maekhe i otagai metobali ita samati ke loalangi kedua
Hadia ni ila da badaa imane mege follow kalau balangi adre tata baso bangabua si walu be banote fabu khania ba augi ia ba fa augi dania si dru da romali ade bano sinangia tafona hamane bada sama irigesi de dema ba fa sedraga menoma dana kalau balangi saugi ade sangogi fini hafefu ba ofena zamati ade da ewa ekhera ba bada fahau i imane bada ana babolo kalau balangi adre no te fabu ubada wa augi iadae ba fa augi dani na tobali ta solo kalau balangi adre amuata da aso masti lo balangi ihu gimana meita baha baso hugo gena hobu ni hasolo kalau balangi gena hobu ya baba augi dae ba gena hobu ya gai baba augi safuria dani dae solo lo balangi bai mane bada faulo da eba maegesi de dema ba fasedraga me madana lo balangi saugi ada imane khania faulo Timoteo adre baba mama hada Timoteo bana ewai dani adolo-dolo mana lalani turu baba maluau mana ya ia nai bateto la te fakau draug lagohi draug bai mane badaa da ai mama eregesi de dema ba fasodraga eluhania ama ina batalifu te bai sile ta o ekhlowalangi adre hewa erege de deda bahewa te fakau ita harus ta oda itaria baba malua satule adre baitaria la musuhi ita nabodania la mane ai te terasi bagi wa matimo adre itaria soda baitaria de tamani banale ba baitawawal iya baitafahau iya baitaturu iya daripada lawakha da siterafa mati imane bada faulo boida io bada wa fasodra ita bada wa irege da bagota lua da boi aitu wana tenada lo walagi baba malua satu le adre pasti irege da baba lo asumasi lo walangi adre pasti fasodra ita hadia berge ta o ia la tuuni ita lagi ta o ia to bali hoga da kalau lagi eso ni go da ani wania bada felezara da wa ekhera baba da fahau ira imane bolo ke Timoteo da boya fahau ira ya da opaka ekhera hasabale walua bolohisa baba malua somasilo balangi hasabale wa afekh babolo ekhlo balangi tapi mane wa ekhera ba fahau ira si mana ke khada no te fae ma khada bapa ibu ya no te opahal khada no te fahau ita mangabuli khada ya dai hadia omasi tatafama maha ita babolo lo balangi adre kedua ayat fele dua bayamu ositengaga drauga niha me ono matua na drauga ya dumaduma drauga bazamati bahuhuo baba buah baba baumasi baba bamati baba ohau hau ama ina batalifusa ni omasia ba Yesu Kristo me tobali kubalo bapa nua lo balangi banefeso Timoteo adre abuyubuyu iya ba fa abuyubuyu ba usia bagina te dau tatu fa be baba abuyubuyu bagina te adre la perkira ke usianya bada telunga flawalu ikugi fabulu fahe ba masih abuyubuyu da bagina te da mungkin nak da abuyubuyu adre 20 ikugi telunga full ya jadi imane bada anaknya faulo hewa ai abuyubuyu drauga metobali drauga kubalo
ya babai la osi tengaga drauga niha hebi salala ena baite osi tengaga drauga imane bada ena tobali drauga duma sisehi dahe iya ni wawulo imane he abuyu drauga Timoteo bana ebali drauga duma sisehi lela usi baboi drauga lela usi tengaga drauga la o eheu la o mahal he bisa bali ege hera duma ama ina batali fusa isaga ini he bisa ba tobali duma adre pertama imane bahuo ya duma drauga bahuo babe hede baba mahal baba ria besar iwa ke Timoteo ena angena noisibai ena tobali drauga duma ba huo bersama sa enoni lo walangi drauga tobali so adu dopa panuan ni hakeriso berkubalo ia bagi nutada ya bersama sa enoni lo walangi drauga berega morikeu valimosa duma drauga ba huo ada tatu tengah ke Timoteo bereme ya kubalo bagi nutada bagi tadosaiga khania faulo batatu meta tadosaiga khania ifahagai panuan yang kereso banefeso meibeya duma ifahal iragai wa dozi samati ade ena tobali duma ba huo na muhede ita na soni wa eda ena fehede si fauduba da romali lowalangi ena fehede somasi lowalangi bai alua balelesa bai alua bangelifi bai alua balimosa bai tafesoho de nabeda babehede da ama ina batali fusa batenga babehede bagina tu adre umane bereme fefu ita adre ya data guna media sosial ya dah letawa secara langsung letawa bapawada fenaniha letawa tetapi fehede zendona tawal tasura ya tatuko tek hadani wada pada sozi au kudada ke zifalazi omokhada tasura bega letaiga tawal khania tapi tasura ba media sosial si duhu ni hade begini begono begini pada fede da boyaida ya na sesela manemeno mulutmu adalah harimau ya dae mulutmu dan jarimu adalah harimau hati-hati ibadah duma ita ba huo itaria berehuo adre aboto bongabata itaria berehuo adre aboto keluarga besar itaria berehuo adre aboto sebuah sektor itaria berehuo adre aboto gosali adre wa imani bada faulo bali adrauga duma ba wahuosa kedua baba buah baba omasi baba mati baba ohau buah kedua ketelu faumasi keefa famati kelima fa ohau babuah tak ila saya buah adre ya bagamuata bongi bama imane ke Timoteo balia drauga duma he babuah biasa la fahamana panuan ya keriso biasa la wawa mana panuan ya keriso bali agagai duma sabu famahal dai bapak ibu ya eluhania taila tawa taila gai tafalua so dal haone ki bang manguma mana ya oneki baba ma oli tapi le falua hula da farisai oda hula da sangila mahoi tada ogoneki da baba mahal ogoneki babang ma balela buah da ani wanya ke Timoteo ya uga balia da uga duma ba buah
Yai tagi samati taberaga kheda. Menoto bali ta samati baka Yesu Kristo. Ta tahu ge buah-buah da. Ena buah-buah siseki za lo baba ugidadre. Buah-buah somasi lo balangi. Buah-buah si tobali hobu-hobu ba ni hasifasui ya ita. Si mana baba umasi. Imane badadu maduma kita uga ba umasi. Na tafate kheda da ini faumasi adre da zabelah hati Bapak Ibu hebisa wa meeda ai fasala ni hasi fasala kheda baka babonga batemana hezo mana zifale fasala dramatua badralave pastiso tapi na soba umasi fama labi ai fasala na berha adre dani ba uhau mana de keluarga adre si mana bagota lua zifariabe hezo mana zile fasala ita khena boda tapi mane badana soba umasi fama tabe ai fazala da hezo mana zile fasala baka bagorahua tetapi na fama tabe ai fazala da badaya i soba umasi tetapi na itaria Bapak Ibu fama gi abe hogoda fama gi fatadro ita imane dralabe ba ya ia khegutenga ya ia khemu imane gira matua baya ia gi khagu batenga gi ya ia khemu ada salu ada ba faudu ada ba fabali ada ber le faumasi ada ber bases talu ada ber fauma abehege fauma fatadro tadro tetapi nasa mati ke Yesu soba umasi Bapak Ibu soba umasi si mana gay baba mati bahasa Indonesia dalam kesetiaan falefarei ya bakaba walefarei falefarei kelowalangi falefarei babangai halewalowalangi falefarei gay banaboda niha sahatekeda tera-tera senalamane fongabat tatu te bai farei si mana ita zi ofena kelowalangi bai farei ita hewa itaria oya norodede oya bana taiga oya ba afekhe ya ita tamani no boleh roba gosali so aya bahana nasa ganga drewa de gua de balo tema ya bai fari ita berda ya ye do so aya no aka mu fekhe do bawa adrena de balo mano de tino ada mai bagosali ada tino da wang adra hulele mano adra i tema lo walangi bai fari ita berda iwa badana ena bai fari si mana baba hau tatu moguna kheda da wa hau adre fangamoni fauri dai Bapak Ibu dalam kesucian hebisa ita baba ngamoni fauri da tera me Timoteo adre sabuyu ia ya de sama sa onomatua ya moguna si bai mangamoni fauri si mana ga ita zamati adre moguna si bai kheda wangamoni faurida adre fangamoni bonga pateda fangamoni faurida fangamoni gei halewe siso badangata daani adrenia tabalia ita duma badal safuria si bai yo tarai ngavua si feledelu iko gi fele ubaso feledelu mana igege soda babai bato bo basosura babai bato ba magotede ba famahal bai osi tengaga game ela adre si soba de deu ni be ekheu baba ma eleo adre melatufa hegeu tanga satua adre fele fagi hebisa dauga ba hebisa ba mahal adre bai bahali da now da ba orifi dauga abo samodrongo adre kheu ketel ifasugi badede di Timoteo adre faulo baba ngoguna buala fai bua dede lo balangi sino itema imane badana mege bai bato bo pasosura ba famarotede ba famahal i ada si bai Paulo ke Timoteo imane no tema buala bai bua dede lo balangi trauga ade oguna da ya oguna da baso buku ni amoni ba farau dede banuanya keriso ba fahau ira faigi hebisa dauga ba faigi hebisa ira ena iwa bada ena teorifi dauga ab zamodrongo adre khe
ama ina batalifusa sanadresa baba nguguna buala fai buada de lo walangi adre ases selamane ia dana so karunia lo walangi di benya khoda soda oneke fanote ya soda oneke manuna ya soda oneke mamahal ya oya sibai ke na tabaso baso bakaba puku ni amonya imane badaa buala fai buada de lo walangi sino tate mada baitaduh tetapi ta ogunal ia babangai halewe lo walangi nasoneke manuna akailau manuna babanuna lo walangi bio gunal mana babanuna nuna ba TikTok ya hebisa bango gunal dai babanuno lo walangi ya sonehe fa gitar, sonehe fa musik, sonehe hadaia, sonehe fa note. Dalau guna ada babangai halewe lo walangi. Bita kusi khoda itage basoda onehe bosaya baso jual mahal. Ya. Ni hasil jual mahal daa. Ni hasil aboto badede wadae buala fai buadede lo walangi sinola bekonia. Leo guna na niha samati aboto badedenia atuatuado dae buala fe buadede lo walangi da ugu na ia goi baba mula khemi lo walangi data fage so ita goi hadia buala fe buadede lo walangi sinoi bekhoda hadia no tau guna da baba ngai halewe lo walangi nazo ita kusi manu khoda ni wania pada akh di moteo oguna buala fe buadede lo walangi ada baba ngai halewe lo walangi dagi si mane dai tabapa ibu hadia ia buala fai buada de zinoi belo walangi kheda da ta oguna ia babangai halewe lo walangi ni tana badede ayati felezara da ewa ekhera ba bada fahal ira te donga galida tiga ya da ewa ekhera ba bada fahal ira ya itolo italo walangi mangada ita sawagele soaya lo walangi ma basilo agasi bano mangi kanu sida ko malimu adre he soaya fo fabele daga mo ko baba bele ge han ya moni ena tola ma o dago malia de le fabele man hayaga ada ma to daga badangama e he han ya moni da zanolo sanga bele yaga baba malua somasi dauga no te bato ge no nimbo baba mai mata ko malia de ena ito huga han ya moni baba ngaba khay bade de panuan ya kiriso irege sabele daga babolo somasi dauga Bade Yesu Kristo no mga rega yaduhu